Angbanem sune kamo ante wen El-Ngugar Agav. Shimve mela maven hen hange-hange ane. Kama pe ton she gbenga na ha nto shimge on kamba mso mo la shakwata so that me lam brief me vi hine shega ya. Ejo yam ko hi mso me lam shame ya kasha ko liam yase. Simba kanutia. Se so shin se so ga kpasimba kanutia. Itia va kohose. Se wago yo gao kpambe kohose. Se lunongo mbigao kpambe kohose. Na ha alwe yo kave lukanutia. Shive kave ve lukanutia yo. Kave som luve. Ve som tileve. Ve so igbenda ve renkwaya. Shaye aduwe ve doya. Ma seti simba kanutia. Basimba eren kwa shanjaye yo mbatia mbe kasevega. Silamge gande. Ma itiole ame mlo olon kwa shame ya ka aka pasen. Si pasa ka nge yom tyo ya. Kwa ngweza heme. Ilu kwa umay duwe mensha humbe gana ha. Fesi jema. Si to si gba mi won. Si chambele kwa na sha humbe. Se lu lame alu ke zwa wasi jekpa. Umbu ne. Yo mba gane mba we simba we fe zwa wasi. Ka tiv gao. Ba we fa zwa tiv tsima. Ka kwa hi mso me fa na njela. Ba we te nu me we sine jia mba kpishi. Yo mbla mba ngo kolon zwaga. Ba kpishi mba yang we ninge hita wasi tuwala. We fa zwa tiv zanza nya shi we fa o. Ba kbijimba ka we va. Ka we ngwa liam yase. Shi ka we nongo lame ayo ase ken zwa wase. Na alwe simba lame ne lam ke zwa wase jekpa. Do silu sindan kwa la sha humbe chow ga. Sha chuyo mbla kwa we zwa kwa oron la. Shi we toma mi kwa. Shi fane ne. Kene to we se kwa yo mba gene mbamba. We bom yo. Alwe o hyom wasi yela ve ka ave we pasina kwa si o kedzwa wasine ne fa esilwe yo kpishi hita wasin be toshie we pasi we vie anza ka e oje pa we pasanza ka ala ne fa kwa laga na alwe si fa e kan bia kwa silwe mi ne yo ba hange-hange usi so stile si so kwa eren wesi igbendo silu lamene ne unge yum udo gachi. Si pasa pon, si pasa ka nge gande. Yo ase kave la. Ve da ve o hyon gbenda. Pasi tofu to si duwe mi ha humbe. Iye phone call. Si da va kwa higen we do ga kpishi yo. O kana e phone call ve o. Na record phone call la. Na duwe mi sha humbe. Na ka duwe ne mi. Ashi e kpishi ya phone call ne ka duwe mi. WhatsApp group. Ma WhatsApp group magane ka WhatsApp group mavelo a bit classified ya. WhatsApp group magane kamba angane. WhatsApp group magane kamba te ba upiaven. Bagane kamba te ba ontiv ba velo kengba tom wewe velen kwaya. Na ha shi ekpishi wolu na lu duene kwa la jia kana hen na ngo duene mi hinjili lu classified na yomba we to gba mi wonga pa yo ka we sende we to mbia kwala na ha pa igba mi won ma igba tindin show WhatsApp group ba we to hi WhatsApp group la we post sha Facebook ma millions of people mba sha Facebook embando olo na ha mba hi omo we si pa fazwa ti chive shisi luwe yo kene to wase ba we ren tom sha chi mba hi omo bi we to kwane we o mba hi omo simba lu na miyere ne mga ba hange-hange tyo yang usi chi yo sha kwa wase si hi wele ne ka ke yu se duwe ka sha humbe je pa se fa ka si duwe mi ha humbe ya a egbepe alu kene miye la yo si chi a kuku alu kene miye si duwe mi ntembega kwalon ne wase se dido shi angbane se vamba heshien no social media ka age yo velu make nyare ha social media kpishia ko content creation go na yo nyare
na yo kpishi higan ve move nyok ko content creation ba nongu monetizing Facebook ve ba killing traffic na ba gbe killing traffic ya aka gene kaveda duwe mi ha humbe ha chu pulling traffic kwana na ya gisangu ne towasi kanja gisangu kama mo bande duwe ne mi ye me duwe mi ya o gana wa duwe mi pa lo nja ko wan na copy na kama mo make nyare ma simba rushing buru o duwe ne ka sha humbe ityo yan kwalala ngu wasin siga ka gbe mbu kiriki ga savana me hene towasi alu wo to apon uda tsen sha humbe ha chu monetization ma at the end of the day ya monetization la jimechi udwa $10 $10 ne at most against wo ya ka 15,000 naira na we ya ham hen wo sham nengi wo ya 15,000 naira kuma ton tyo yo jimechi tene kuma alwe monetization la lo na we ka $1,000 je pa $1,000 ka 1.5 million naira na ka 1.5 million naira utotyo yo ti jimechi ute shamiye mzambe na ngane ya kene gbinda igen yele content akanga gbin ya yele content ami boda ton ko wesi kuki yo ko ki you've duene mi tembe tsene sha humbe we ka content ungu nongo uzwa traffic to page wo shi ungu nongo yo uzwa traction followership alu pishi engagement alu sha via o kwala ka ko sha menga mzambe chuchu sidene kwala gea kwala ngu wanse ngutimise shi ko shi aka sho WhatsApp group nene basi etere hami si nongo balancing fan aka lo a share ha WhatsApp manaka share ha WhatsApp ga nemba gene kai share aka nene alu sensitive aka to ne privately kai share lu ha group baga itine mi tunne yene ngwa ne ekwa hami ne ngwa ya ne to ne gba sambele mi wuwu kwala ma hingi ko ningile mi nketembe alu ekwangu hange-hange egbepe oro ma itindu wekwala ha social media especially ha WhatsApp ngu more private alu itindu wekwala ka group ga shin alu itinde mi ka group ba group la ka a classified group ka group ha ma information welu vankele alu classified for number ne lo group la tseyo mzambe di ton kwala duene mi ha WhatsApp group ba gene ga ka une gba won jema kwala aliki agba sambe wuwe kwala ngo vanse zayo si source tile si hen kwa fa si source tile choya ka velu hi jela velu sho hwa uko liambye singen yum ne yo ka ko party si party zan gisa vangu na gisa ne luya liam ka eva duwe kele nge gande velu yomba supporting one ma velu yomba supporting one na yomba vene ka ve son eve tisi yomba vene simba ele tom ka o ve sin weselu kwala ya vigba oru ne ka zanzan aka o ve sin la a look you awasin tio ai gbe pe mai duwe mi tembe gapa vigba duwe ne mi tembe ha chuve no ngwa prove o ve sin ve ngwele tom yomba vene di ba ve so eve kai o ne ngwele tom ga shana hayo aka ave feo ne alu kenemie ai do mi tembega bavegba do ne mi tembe sha chuve nongo ya ve viho neti apon a mai hiu pasin lala kailo pon a avanzu kwa bishia angbane kwa ne ka ko miega ne fadi do empav pati even empav hene to wosi bishia ba hemene ase bishimba kenempa gom na nguzu ave yo mbagane uga yombla kwamba dzwa be gomnaga msen wesi ma eluhu si eve yomba nene ve luele party ve posu gesala onelu yemene ve gbenda gane posu pa shako tivio ve dzwa mom ve kwa shako tio ibenu ya ve dzwa mom ve kwa na ha alwe simba lamene lama party because party agbape kenken mlomo o lo kan nzo party pa ka ha ma shie si lo kan party mom ga se lo kan party mom je pa party ba posu ba party ka ve kai kwa na kan interest na interest different interest ma ka ve lo se fati o yangen gulaga ka kan personal interest ba ve lo ba kan interest ba ne interest mom ma da lu unendia kwa umzeheme wesiga
njane aka gene a ufawo anyiola balu la tsere nyunga akala affect tatib jimechi shin affect benwe especially shako security ya di duene mi tembega bade julata hide itere sambe we kula ma wakikba so utana njungilaga because ngila ya utana yaka na tsere utega katyo jimechi ute alam duwe zan yo mchiemba shamba hemene yasire yorowe aka mba hemene mba gema re uwasentio bamba fantio urenga mba kenem chie uweren ha chuve ya ba duwe mi tembe alwe ogane na accuse one ka wo gapa mba omba we tsina kwane won mara hinge ko ha na mgbe agba kolon yo aso mba gane ku hwan he gane ne ala ga won ti mba gane ma we zeve hinekpa ma we yangbo ma we yama sangahi ma yem kitu ho ma kwa mi bambam chiem ha chuwele mbia kwala na hanjikpa ato duwe mi sha humbe assemble mi bagemba mba eve mba nogun we tahia we tisie o we sin wan pangu we len kwa ham ka kwa ne homia yomba we pinemba kwa ne za yo ya we o we sin wo la enyi volu kan we ka o we sin wan me gbepo ne kwa ma mbela pa nyima we kishimo nogun we tisie o we sin we ngwe len kwa ma we to ka o we sin we a mai duwe mi tembe ka pa we duwe mi tembe ma he na ha ma myele ne malun gatyo ya kwala ka ko shamiga silam ge yunwan gane na ha gun ka zambe he ne ven me si so ne liam yesi si so ne gbondo silu using social media yo ge kwala ngo hidden vana vase za yo umasi tioya sema no ngo tia menene there's a psychological warfare going on By homo wesi ba nongon tia mene wesi kasho gbu katega ba nongon tia va psyche wesi pa ba hanum chiem ba han yo wasi chiem yo na ha sedikpa kasi faga kenem la sida wasi veton yo mba ka we videos magane shin ve tindo photo magane sha humbe shin ve lamagan alama gane sha humbe yo esi Victor ma ba sambele mi not knowing that msambe velo sambele kwane ne kam chiemje velo sambele mi magban yo ne ka ha makwa se duwe mi tembega aka gane yo ba be gba mi won ya de government ye kwa ha mi security ye kwa ha mi security yesi isase my lunene ka ve ma ve ren tom mba information bala na haye ko se tsinda kwala sha humbega aka ne ka se sambele mi sha humbe na haya jijingum chiela ayem keheme anyo yo ase kenesema a break down defense system wesi mchiem magbayo yo iwondu wi hayo yo angwa ye hey agwe na ikala yem pru yundu purum na hangula kpa ngu zambele ven andane sildo wasene mba homo wase pom velu video ve na haya ve shia kwala yorove ka sesi wase vo sharinga ve chahala ha jos sit to kwala sugba va sharing kwala hene vesiga simba wasene ve wase tom shini kav komlo oronjo onda wasisi sinongo ne tiambe ne shakwa fa silu tiva shaka isi aire si hen kwa fantio ya msune